Dia 5 ciri iman yang sempurna tadi. Salih alaihi Muhammad. Yang pertama, dia takut bila nama Allah disebut. Nah, jangan baca dalam ayat kan. Salih alaihi Muhammad. Mula daripada 2. Innamal mu'minuna alladhi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini 5 dalam bermula pada ayat 2 dan ayat 3 ni ada 5 ciri iman yang sempurna. Yang pertama, bila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya, terutama. Kemudian Allahumma salli Muhammad, diiringi dengan yang kedua, bertambah iman bila ayat Allah dibaca padanya. Bila dia dengar ayat Quran, dia tengok kejadian alam, bertambah iman dia kepada Allah. Kemudian masuk pula yang ketiga, Allahumma salli Muhammad, bertawakal pula, tinggi tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia mendirikan sembahyang. Dan yang kelima, menginfakkan sebahagian daripada hartanya kepada orang, menginfakkan hartanya kepada apa yang Allah berikan kepada dia.